Mukramzeri to Embrace Impact News Nay Rajnang Thongbam Manuhuna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Lokchuri Hauki Bathang Janubin Habadi Julai Tang Kunda Rashtrapati Bhavan Dagi Thokpa Press Nondamagi Matungina Nagaland gi Governor Asi Hana PB Acharya and Oramasi Majula Tarikara in Pandamaki Matam Chahimanga Mapung Park Rapani Dugam Hak Masama Hojik Manipurgi Governor Dr. Najama Haptulana Chuti the Lakiba holiday the Lakiba Margasida in charge when Manpugi Governor Oirga Purgasu Lady Benetu Mahaki Mahuta Hauji Hujik Chathariba Naga Peace Talk Habatare Nagagi Peace Talk Asigi interlocutor Riba Center ki interlocutor Riba RN Rabibu Anuba Governor and Nagaland appoint or Glamabadona High Riba interlocutor as in a Peace Talk Asigi interlocutor as in a Governor when Madusun Nagaland appoint or Abanina Masi High River Peace Talk and Marina Framework Agreement 2015 August ki tarikh hum da sign tauna kiba madugi matung taruk pata NSN IM yauna atopa arm group haibatare manga ga punjalaga taruk haibatare masi NN PG hadran Naga National Political Group haibataruk sigan 2017 ki November ki tarikh tarik ta makha tana muga sign tauna khre duga handa kisna mahakpu governor oina RN Rabibu governor oina appoint taruk labnina framework agreement asigi settlement du hadi Naga solution si lakadorabra Prime Minister Narendra Modi gi government asan yam thu na masi unveil torkodra habagi mami du swai dek taba hore habagi wafum sulanari but at the same time handa ki khongthang asina karigomba mahangna governor orglabni na mahaki mahutta atop interlocutor mahapap ko targadi high riba peace talk hata peace negotiation si makhata na adumak uncertainty da satharaga legadra habagi chingna basu adumakti leinari adubu yam athu vidamasi expedite torgani habagi thajaba amadi mayam da leinari maramaduna high riba RN Rabibu interlocutor RN Rabibu Nagaland ki governor when happened Sigi Matang, the Masigi interpretation, Masigi Wahan Tok Masigi, decode Sekaram Nato, the Masigi Wahan Tokari, or get the heavy Matang, the Karan, the Matanga Impact News Key, Street the Links in the Libby joining us tonight on Manungudna, social activist Oja, Asankasani, Hamto, Sankasar Tamokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Imphal Free Press ki editor, everybody, Oja Pradeep Hanjogbamni, Oja Pradeep Basut Taramnokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, United Committee Manipur UCMG Secretary General Oberiba Khuraja Mathogune Basut Taramnokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi ay opening remark when I Oja Humaktage Dumaglakse, but to start with, I Oja Sankasagi Dumak Hojagi, RN Rabi Center ki interlocutor bu Nagaland ki governor when Hapak Pasi. Masi karam among the decode to way masi yam tu na speedy kuch solution am lakane hai na yeng ba yaga do ribra na tragana solution se prokna be damakta masi ki mangun na ground work khara to mathau ta badagi mahak po hana hapcha laga any obstacle laka da ground work mayam se hana to laga athu matam da within 2-3 years ke manung sida naga solution se prokani hai na yeng do ribra traga makata na prolong negotiation adumak cha tharaga lagani hai bagi wa mayam se lenari ozagi oba decode ha ozagi interpretation open remark kai thambini Masi Ji Hainaribu Kumna Mayamna Adum confusion go Chatpa Ma Lay Adubu Hujik Kaino RN Ravi Mahaki Mana interlocutor Oina Ladingeda Kogi 3rd August 2015 da framework agreement Laki Bani Aduna Naga Mayamgi aspiration Hybatare Naga Mayamgi hope ti Magi Matam da Kainoma Sumaina Taubunina Karigumba solution Amadi Lakadra Hybaze Naga Mayamgi expectation de dum leijai leirak pani adubu handa sumaina mabu Nagaland ki governor magi matam hana gi PB Ajaria se magi kaino matam loire haina handa date 19 the order thopu kanda RN Ravina Nagaland ki governor oirani haina hojik adugi kaino tawre tawbasida hoji civil organization mayam na su observe tawri kharana di masi chumloi haibagi opinion su phonthokli Sonda muka kogi NSNIM na di sum welcome tawbagi mota karisu kaide haibalom da sodum opinion share tawri NNG haibanga sai haibag group du na di masi hujik pho di koi phonthokpa yadri masi positive negative dum lei haina hainari ai gi opinion da khalo haibatar di pot se ma interlocutor ama oina leibanena as it is adum madu leibana di Nagama when Hiro Heredi Aduna Paba Male Aduna Chumba Male Haina Lowe. The one the governor when appoint Okibasidi in government of India gi Kari Planama Labano Hibasidi Mayamna Masi Kanda Bazuya de Ama Labor Male. Lady Badubo Aina Yangba Kanda di Masai Krana welcome to Krana shock to Krana di welcome to the Basule. Adubu Masi Hujiki issue Hujiki turmoil Hujiki Janjar position Nagaga Hujiki Koigi government of India ga talk toriba
history mayam matam kaya changna lakpa mayam se khalaga handak mana Nagaland gi governor ama oina lakpa haibasidi aingon da hairo hairadi potu yamna piknu uwe pik potu yamna piknu uwe uaibadi अखोई की ngasa haire naga mayam na taliba demand aspiration haib tare go khaliba mayam du di madu potu oiroi da bagi just significant witness haib tare go adu gi symbol ama oiba male adu huji pot se lakpasidi just Nagaland gi moi ki kananingai okay Nagaland state ki kari gumba ama benefit ki go khakta oiba pot oina potu tare adana nan akhoi gi PB Ajaria former governor of Nagaland haibase Nagaland gi kaino se 2019 da kari gumba ama yamna laibak phaba adugumba oirani nungaibagi adubu India ge 29 28 29 state se da khwaidigi Nagaland se na nungaiba oigani haibadu maduna takpadi issues only Nagaland state the confine oire adu oirna Naga peoples aduga hujiki hairiba Naga leader kaya na matam kaya kai dedicate tawraga sacrifice tawraga lapo potu di masidi oireroi haina aigi vision adumaina thamningi okay kariguma solution lagtaraga su aduga 2019 da hanagi former Nagaland ki governor PB Acharya Manipur ki in charge governor oina pubiri basina phongdo kiba 2019 se Nagaland ki damte yam phaba chahiye mo oini haisi only kariguma koi gi varoation guma settlement am lagtaraga su it will be confined within the territory of Nagaland gi mong mali habi wahum nizat ambiri se adubu oja pradip su lagche gi hojib na koina decode to target masi gi wahan to am log target di RN Ravi bu strategically koi governor oina hapakpa north east ki maram namor oina naga issue se pajana ningthina khangba miyo yamani haiduna lairibani aduna mahak pu governor oina hapakpa se hena hariba peace process se khongjang yangjang ani haina khanbo kangbu mayam su lairi adubu at the same time mahak pu interlocutor oina so dum continue to gi wakum hujik so dum lairi selakpui wakum dile de mana dum as an interlocutor continue to ni havena ani mak mahano ocean bajina north east ki oina maro Nagaland ki oina natraga khu gi naga community ki oina masi ka hena benefit oibi ab hai the governor su oire plus interlocutor su oire bana khu every demands mong yam line approach to more approachable oine lobi bra kamai yeng view see interpretation is still very open when chap chap khang dri bina ba okay मैम गेस्ट और तो हैन मातने तो से कोई का पास्ट रिकॉर्ड मैम से का सी और पे हैबी वादने तो से ना सेंग बा डेफिनेटली सी ओरे हैबी अब याउद्री अदा ओरे पे अब से कोई स्पेकुलेशन से दा करिगे और में आगे है से चराप में यंग से सुमने की मासी गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट ने अदना मागी रिटायरमेंट बेनिफिट है गवर्नर ने हापी हापी रखवा है मागी टर्न में मागी सोई दे भी अदम कर अदम ले अदि मोंडा और मने लाउ से हम सिंपल एक्सप्लेन दैट्स अमना मासी हाना नागा पीस टॉक से कोई ने इन्वॉल्व तो लाए अदम से से कंसर्न होनी नागा पीस टॉक से सेटल दौद्री मिना माना सम तो ग्राउंड वर्क प्रिपेयर तो वाना है राज है अदि पोसो और में चांस हम ले कई तो नागा peace talk si yamna thorny issue na hajik leire tasena hoina hajita hoina wari sa jo hebe tholei ba reflector consider Nagaland go solution oidra ga haisi sigi viewpoint si Nagaland masam dos leite bana te ba tasena hoi gi structures yaur Indian political structures yaur mina Nagaland natal lobi ne oi jagadra punsa lagne oi jagadra competition hengalodra Nagaland natal jara ne phagadra hai posi hoina gana sida khudam hoina jo matam khara mangda गनोगी मोगी मेडिकल कोटा से माउंट पी एमा माउंट माउ ले साबे मा चंगुदा असो प्रोटेस्ट होना तोरिदना माइ तो खिदंग अखोइना है नागागी आइडेंटिटी पुलप ले हाइजर गेसु अखोइ बेनिफिट पर्सनल बेनिफिट लाकपा अखोइगी इंडिविजुअल बेनिफिट लाकान सेडी नागालैंड ले बिस ओइजगद्रा हाइबसे नागालैंड से याम चाउन ले रविसु ओर मोइ मसि पोसे अदुगा तसेना अखोइना नागा पॉलिटिक्स चाउथो एहेरोने चाउथो लोइ पंसल लाकान ताउकान सिदा नागालैंड 16 ट्राइब ले अरे मणिपुर नागा ट्राइब में हेल्प कोई ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव लाकान से Nagaland naga sing minority ho film le dore ba Arunachal Peninsular Assam Peninsular Manipur Peninsular kan to kan sida Nagaland naga sing na minority ho si moi pam de ba moi di moi na center epicenter si moi no idoni hai po se agami myang ro su agami sia out of the hazgan underground politics da kitang silent to re to re su moi da du go sum le jari me ha he lo kan moi na mai thang ro ni moi na center epicenter ne hai problem le jari ba si myam se la kan sida yam thoni issue le sida खुदकते सेटलमेंट कमाई प्रोडक्ट सी रविलो आंसर ले दो मादे अदुग मासी सम हजिसी माना हाना सर्च और मदो हजि मासी सर्च कंटिन्यू तो बने आइना माइ लौनिंग तसेना होइना हजि सोखै नागालैंड की मी के सोदम वारी फाउना बनिना कमाई तो सॉल्व तो नो एसी मोइ सु भाब ताते कमाई सॉल्व तो नो एसी अदि मत नागालैंड मन सु
से डिसेंशन से हम ले है कोई सोमना हिल वैली ले इसमें ना हिल वैली ले रहे अदगी अखोई रिजर्व कैटेगरी नॉन रिजर्व कैटेगरी ले गांसिदा नागालैंड प्लॉप इजगरसु मोय समसु ट्राइब खरदी खर बैकवर्ड ले हाय तारे मोय सिंगी अमु सिगी इक्विटी से परनबा बैकवर्ड ट्राइब इन रिजर्वेशन खा थमगा होनरी समसु हायदे अखोई हायगी पेरिफेरी ले हो मैम सि कमाय दुना अखोई स पुनसन दोइनो नागा आइडेंटिटी सि कमाय प्लॉप ले दोनो हेबसे नागालैंड की ओन प्रॉब्लम मोइना सु लेरी सिगी बैकवर्ड ट्राइब मैम ले हो सिन बैकवर्ड ट्राइब मैम ले हो मैम सिन कमाय दो हायगी Eastern Nagaland People's Organization nam thole isna moina wakar rabi masang da ko ga ai adi se ka masang da wakar le moi twana union territory sembio habi wakar si chaung le ba thum da Nagaland manung da su haisna sai spinal le myam se ko dong settle do no habi moi internal crisis le jare ado punsal la kan su hoi wakar noina ado ambition noina adigi idealistic vision noina disum Nagamam punsal do ni haiba punsal la kan da हाने के लिए होई ट्राइब से मोय सिना करी फिल्म ले दोइनो से अखोइना नागा हो हो से पान हो हो गन रवि होइना हा मदा पुथोंबा फॉर्मुला पुथो हेरोने पान नागा हो हो ना तो वितो हेरोने ट्राइब म लेन प्रेजेंट तो दोइने बा ट्राइब मैम दे तो कांस नागालैंड की 16 ट्राइब दा मदि कुकी 15 ट्राइब दा नागा ट्राइब ले हो दिस अदुगा 15 ट्राइब सिगा मपान की सिंगी ना कांस दा मोइना माइनॉरिटी ता लेबा अदा सिगी से जो फॉर्मुला से वर्कआउट तो जो पोस्ट लेबा अदमाइन तो कांस दा करी फॉर्मुला तो ये हंदोइनो है बसी अखोइन चराको उबदा तोना नागालैंड स्टेट से इंटैक्ट में थमुगा अते दे स्टेट लिविंग सिसु पांगसाई पानागा हो दा नॉन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मोंडा म सेम काइना हे वै सान बताई अरु तोरगा सो हजि हजि लेसिम वाइना कइम त खेनर रे दो रे देबा हजि लेसे तो माइ माने बाउंड्री है जे होइना स्टेट इंटरस्टेट बाउंड्री सिदी तसिना बाउंड्री पिला युंगना तना खन तोमते लाजन लेसिना अदुगा ट्राइब बाउंड्रीज ने हेलुइबा से नागा हखुइना कनोगी विषमागा माओगा जुको वैली द स्टोनरिसन ट्राइब बाउंड्रीज ने हेलुइबा नागालैंड में सुगा ट्राइब बाउंड्री मोगी ट्राइबल बाउंड्रीज सिना स्टेट बाउंड्री हेना लुना लोनेबा सिमयाम सिगी थोनी इशू मैम सि सेटल दो से तब सभी आंसर लेम किदो मानदे ब्रॉडली हाना हाई हाई पा कनोगी मैम कनसी नागासिंगी इंटीग्रिटी ngakpa identity recognize work have से देखना material terms da kamai tong settle do ge si picture sei tholang mi dong man dre ai ni sum ubde okay hojiki oinadi settlement se kamai to godagi have se thoidong le rumduk mandi makoi gi culture makoi history bu accept to wiba aduga makoi gi damak ta welfare gi damak ta kari gi to wi abagi ahen ba haibasi natana masi beyond ka hena changjan bi mamita di habi hom duni ai atho budum lakchar atho handa ki center gi move se avtare RN Ravi interlocutor so aduma dum continue thon ba remain he will be kept remained as kind of an high interlocutor na dum laini so high the governor so apse labni sigi move si kamai yang bi kamai na how do you decode it rasi matang sida ai opinion amaga koi gi decision amaga ani thong nai pijage hai bi opinion gi wena di taun pradip na hai du da dum ayam ba chumen khale aduga governor amana exercise to we abasi state amada magi di khara limited kano khara lei state government gi magi kano ma dum change hai tare state government na move to dana governor na ita pongtok to ya posu kesu leite adagi di governor wari si Nagaland state khaki oi bani atop remaining states gi tongana set magi tongan ma governor loi lei sigi governor sing si mai magi concern state government duna ko propose to ba or moina put up toropa any agenda do adu da price tong na ba khotpa gi role ne hai tare aduna ngasai oja sangna su dum hai duni Nagaland state khaktang da confine toropa man ba pot ma dum reflect tawi to ude adai moi gi Naga Republic news ta moi gi news report amada su moi gi kano singna piba report lai moina kari haige da Naga peace Indo Naga peace talk ki status se yam han thare lower to re Minister of State ki level do in a discussion se and recently Nagaland ki han ki former koi governor se PB Acharya na si matang de discussion to se Minister of State moi gi kari maming do koi gi kano da na chalaga unaru bagi ready kari ready nom ha adu da chala unaru bagi wari du na sai gi hanadi sai gi bilateral ni kai hairamaga koi gi sona kan da le riba keno sing siga madagi di India gi top brass singa Prime Minister, Home Minister ki level da, adagi interlocutor na high pochi direct government of India ki representation da, torokan da adugi level da toromba pot ama khakne. Ada hojing na mo state ama ki governor as come interlocutor है ना तोरों का अंदर interlocutor में सागी status इशू
हंधरगा गवर्नर दुगा सिंग तौरकांदा स्टेट की गवर्नर मोइन थमकपई पोनमा अदुमाइना उइए अदुगा डिसीजन कोई डिसीजन हाई तारेने आरएन रविबू साइगी स्टेट सिंगसिबू खंगबा नॉर्थ ईस्ट की रीजन खंगबा स्टेट सिंगसिगी पॉलिटी हिस्ट्री देन मियामगी सेंटिमेंट then thokriba 22 years of nagagi ngai peace process sida sidais da lakriba events mayam se masiu phajana digest torba khangaba mi amana nagaland gi responsible governor mo oirakpa are interlocutor du sidais da confine torga thamai se masidi amarom da early solution sama purakna bagi intent ne kain lor su yai adu de ko welcome tawi akoina su madu di pa me nagagi solution se masi lotion ba se ko su pa me akoi khak to oram neighboring states sing loi pam na rang ni kale even nagaland gi su pa me but pa me haidana hekta hastily miyam na yadaba potsing du da akoina compromise tok thoga hekta purak pasu ya roi ana akoi gi stand di mamangi koi gi kenona hojiki nagaland gi nongna governor oiraba koi gi RN Ravi masana mana national paper amada mana nagagi hoji almost loi chale some koi gi commas and semicolons hap tok da ngai re na haira kanda nagagi territorial council ama कोई मणिपुर दसु नागा टेरिटोरियल काउंसिल में सेम कांदा नागाना बु इनहिबिट तोबो जगह सिंग सि पुन्ना एडमिनिस्ट्रेशन नमगी मखा तौनना बु होनरी काना हाइरक पदगी मियाम gi यहु लाखरगा कोई अक्टोबर की तांग 38 दा अक्टोबर मार्च डेली हाइदना मियोय लाखयाना लंबी द थोलागा कोई प्रोटेस्ट तौग्रेदा अदुदे दा कोइना लौग्रिसि यामना सिंपल एंड वेरी क्लियर कोई डिसीजन ने मदुदी कइनो हाय कांदा अक्टोबर की तांग 38 की मतुंग सिदगिदी कोई इंडिया गवर्नमेंट दा कोई परस्यू तौबा और इंटरलोक्यूटर दा अकोइना अमुक मखा ताना एक्सप्लेन तौबा हाइजबा सी थबुक अकोइम त तौरो हाइबनी अकोइना पामिसिदी मकोइना लौरकपा solution du concluding remark mogi resolution to accord adu sign to na bagi ultimate mogi agreement to adu gi potu akoi yengani adu da karigumba akoi ni miyam ni yade haiba manipur gi lejari ba idea of manipur gi magi identity se masi compromise hek tor pa taragadi akoi adu da directly akoi react torani akoi action noina togani akoi makha ta na haijaba adu convince to ba compromise to ba campaign to ba thau akoi toroi na akoi delay kre anu ngadu madu gi stand do akoi ngasi su leiri aruna RN Ravina mana sigi policy thujana mana any hona bu loi yai but he should keep in mind Manipur gi miyam gi interest it should never be compromised masidi compromise sung dok toroi dam ne have sa masidi koi very clear na dum thamgani adu Manipur miyam na madu gi pot observe toro kanda development sing sa yenga koi leido mangai atai ka su leite okay mathang se yosa asanka sar lak chage RN Ravina as a governor waina koi Nagaland gi appoint tawdringe mamang sida chahi sigi ngalakpa matam da koi phongdokhi wapum si any koi center da gi lorokpa koi move se have tar khongthang si wrong movement ama wrong khongthang ama step am lok taragadi yam chawba problem am lakani maru ina Manipur se Manipur di yam chawba tarboil thokpa yabagi mama da 2001 gi June 18 gi wapum si masidi indicator ga tar directly 15 ga su lakpa ya maramudana masi yamna section na lok da ya da khongthang ni habi wapum si lai aduga 2017 gi November gi tarik तराग तरे NNPG तरुका साइन तौना खिबदुसु मसी अखोगी सेटलमेंट गी हतारे नागा सोल्यूशन गी प्रीएम्बल साइन तौगिबनि गायना अखोगी नेशनल मीडिया खरन सदम कोट तौबुदी यावरी अदुबु स्वाइसिदा जादा हंगजिनिंग सी अखोगी मदु प्रीएम्बल साइन तौना खरे अदुगा तौना खिबदु अखोगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गी एम्बिट मनुंग दा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गी फ्रेमवर्क मनुंग दनी कॉन्स्टिट्यूशन गी मपान दाम दा चलोय हाबनिना असai hana talam demand mayam ama Indian constitution gi manu da loina mak puncha lagta ragadi masagi talam iba demand sing se preamble should sign to habni ya to habni it means constitution gi ayab makha da ayab dudang tawni habni aduna hana talam demand mayam se sumsa lago jana sunja ta phi ba Nagaland na confine to wapum do ngata ngai hok doribra habgi wahang amaladi kari wapum thamini ngi hadi governor masamak to su masigi akib apprehension hai tare lai north east ki state sing maruina Arunachal Pradesh Assam adu hen maruina Manipur de am chaw problem am lakpi if the move if the step or move is wrong kari wapum thamini ai wakan da ras masiko akhoi nang se aina haubada haibaduni koina yam mayam na mig paina ba pula lang ba wani so far ai gi observation da di ko ai akhoi na tawbo da di yam confusion na ma lei ngasai framework agreement tore haira su ko madu open oidabane na kari yori no du khangde adubu government of India na ngasi step locally ba lari ba di moi di constitution gi makhada madu gi area du da potu sum sanara ba adu gi wangma da tawbu poti leite ba khoina sum ubuda adu nang si pot se tara ribne ba adu outside the constitution or
अदा हाइरदी पोचे अखोइना उबो फंगलनियाबा अदु ngasi India government of India na local liba khontang sidi madugi beyond the kaino haisira constitution go outside the sucha chatrieba adu na ne ngasi amuga interlocutor ama oibada ngasi governor appoint tawba haibse asina so akoina uba phangiaba adu na takpadi ngasai governor ama haibsidi constitution makha amada law do mana abiding oina state to the ngaction ningai gi dama madu da mana ka henba ya ponte aba aduna karigumba crisis amalakpada madu gi defend toningai gi damak da governor se thambane aba aduna hoji pot se mangon da interlocutor su oihanba governor su oihanba se karigumba Nagaland da ihauma crisis kumba amal thoragadra haibagi pot to offer torok kanda madu gi china pot adu gumba gi defend toningai central government na sanaba pot ama wona su ueba one the go two the na hoji I want the hierarchy ngasai ma interlocutor mo wena as it is interlocutor mo wena legadabani interlocutor mo wena governor lakpa city agi point di chumde adu masida India gi government of India gi sincerity oidaba pod ama yawe se sanaba ko adu ngasai gi gari haisira inter ama topa ama da khanba kanda hekta hoji governor appoint tawraga interlocutor anoba ma hapu kanda masida kitang akhoi gi chayan na ba haip tare khida lang na ba thokadaba manbagi for the time being continue to holaga khara lairaga singada ba pochu amu ueba madu simba kanda another it will take long time because the new interlocutor we need to research or find out points and all these things ko adugi point de sanaba maleba hekta governor harga mase ama singre Nagaland labor naga or not to go what is Hariba group na question to the pod amal labor. Adugi pot labor male. The interlocutor should about governor or solution ama Purakani have to digo. Oitokte, whereas within the constitution of India. I don't know what you pot say Queen Yambaganda, Mayamgi Kainong say press not Piriba, former Piriba, the High Riba, Nagaland Piriba, the Ngasai Huji Nagalanda. RIIN go quite register indigenous inhabitant of Siki issue chong the lady a Siki timing sida Masiamul Hanagari Toro labor Handa Siki timing lapukanda solution of Puragadore have a timing the RIN lapuse Masida Kari police labor have to say quite Zabratina Tambibukumna a quite the Chinabang am the Balete Nagaland Arunachal ki Burma ki Manipur ki Nagaland kaya yum later ga khuntadan later ka tarasu citizenship pi diya citizen paka pi diya ko asigi akhoi ki marak ta su problem chauna lai amanung da kari politics no abdi khangde anu huji state government na local liba RIIN se masi civil organization sing waris hariba sing na di oppose tawe adu erdi within Naga ki society da koi ki chain aba amadi leireba asi ki timing se da hoji interlocutor bu governor purapa haibase masai aina haibudu moi India ki government ki sincerity oidaba pod amal lai adu Nagaland ki mi na khangbra khangdaba du khangde ado ai ki so far that India is not enough sincerity go masi leblin ai koi di thajade ado na khara leirega after 3-4 months dara interlocutor se anoba appoint tawraga da male ai ki observation da Okay, interlocutor ano wam select pa ya have ni karigama ano wam select taragadi maduna hojik chathari ba peace process si negotiation se amuka prolonged negotiation makata na sangdhan gi delay tactics orak pasu ya have ni adu so asida hanagi hojik lai ba maruina Modi 1 Modi 2.0 gan hainari 2.0 sidadi yam thuna naga solution se unveil ga toning ma miam da puloning mi mami tai gan hai hojiki khongthang jena RN Ravi bu interlocutor bu governor in Hapsan base adu at the same time as a delay tactics oibe hojik oja sangkhasan takpi ko maina after some time interlocutor ma select ba yada soidna silani adu select taragadi soidna negotiation ja dum delay tok thaba theng thaba haibudi soidramni man solution se kitang lamna legi ba ya habni but at the same time se ki backdrops in numit khani mama jun ki tarik ma panda Nagaland government thoki ba notification hai ba taragadi dekho ye rin register of indigenous inhabitants of Nagaland hai na koi NRC ga haira man mongda in indigenous inhabitants of Nagaland khandok pagi Nagaland ki tribe tara truk se na taba tai se IIC hai inhabitant certificate se phanghandabagi wafum ga su leibani na swai se yam chauna naga mayam loi punjan bagi wafum lamaga only Nagaland khatang ngai hobagi mami zo mu ta se lei aduda mu interlocutor sina mu governor ju thaje lei adu mu sin bagi wafum ga zo lakbani na swai se yam chauna charang na ama thok tong mali breakthrough oina ubibra milestone adi peace process gi yam chau ba achievement milestone amo oina ubibra natraga na ma se u turn togni en khambi bra kama ying bi
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ Okay, ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯒꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯖꯔꯦꯅ ꯔꯕꯤꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯕꯁꯤꯗ ꯂꯣꯌꯦꯜꯁꯨ ꯂꯣꯌꯦꯜꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯟꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚꯗꯤ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯟꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯕꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯒꯕꯔꯅꯔꯁꯨ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯄꯣꯁꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯇꯨ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯇ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯏ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯑꯅꯤꯅꯦ one is to act on the advice of the state cabinet. The other is to be the eye and ear of the center. Article 163 165 ani the further explain to yaw jare. So the ma tha khoni ma report tha ne ISIB ke pullaga report center da sicily adega ma decision movement adu le ara le gi report sima kum tharang ni underground gi threat adu to ma gi report si tha de ma gi report si adana moina अखोइना हाइगा अखोइ तसेना फेडरलिज्म नैना कानसिदा गवर्नर पोसी अबॉलिश तौरसे सिदी सेंटरना माइगी स्पाई थमगुमने हाइबा हो यावनो तसेना हाइरगदेबा अदु माइ फंक्शन अदु ओइजरगसु माइ फंक्शन नि सिदा याम कान हे तो वी आर ओय माइगी कॉन्स्टिट्यूशन पोसम गोइबनिना अदु इसी मासी असाना हाइबि माइना खरा लेरमगा अतोप महु सिलकदोरि माले महु सिलकपसिदा अफबा मा सोंगी पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड तो कमुसम लेरमनि मै खन मी खलपै मतुंगिले अदैदरा अखोइ सिरना पॉलिटिक्स पोरम यावबनिना मोइ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सि खरा नक्नबा कामु हानिगनि मै हजि पाइब कामु सनाबा मैदा हप कानसिदा चानादरगदि अमुक डिले तौबा चानारगन अदुम हजि प्रोसेस चथरकबै मोंग अदुम नै याम कना अखोइना फै फते हाइबसि लुगदौ माले तो अरायनगी मतांगसिदा लागसरदि ngasai en han haji ba kan si नागालैंड की ओइबा वाखलोन थोलेसी इंडिया पुन लेदोरगदि गदबै मु अखोइ नागा म्याम पुलगा मु प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड हेंदोइनो अखोइ रिजर्वेशन पॉलिसी अरु लाई म्याम सिलम को कॉम्प्लिकेशन याम थिन हेलगदोइनि कंपटीशन हेंगलगदोइनि सि हाइजब कांगु से हम लेबा अखोइना सिदा दिमापुर लेबा कांगु ममिंग आदि पल्लरोइ आइसु इंटरस्टम लेबा सुम अदगी थाइनिगी वाखनजिदा आइडियलिस्टिक ओइबा अखोइ पुनदौनि अदगी लोइनमक थाइनगी अखोइ पलकबनि का हाइबा कांगु अमसु लेजे अदसम आइडियल लोइन लेखरे दुगा कमाइना प्रैक्टिकल टर्म्स कमाइ दोन वर्कआउट तोदोइनो जे सिगी सोल्यूशन सिदी याम वाजु वा खिद्राइन खले तसे नै हाइजखिबा प्रॉब्लम खरा दुगाट येंबद सोन वारानि अदगी गनसे अखोइगी अमरम हाइगनि साइगी अराइनदे सम अमसु लेरे अखोइना हाइ कान्सिदा अखोइगी मनुंगे प्रॉब्लम लेरेको नतबिदा दिमापुर एरिया सि रिजर्वेशन रिजर्व आइलबिन का रिजर्व नथेबा सलो सल असि रसु का टारगेट तौक माले मोइ आरा एनी तोइसे तौब कानसिदा अदु एरिया खोय अदु लेहोसे हाबि मोना केरा अनि प्रॉब्लम जानि सुरेबा अनि सुकानसिदा एनआरसी लाक्टिंगदा मिटॉप मैम हाइतार खोइगी नॉन इंडिजिनस हाइगी नतबा मैम लापसिन सि सोंदुं आइसोलेट होसी हाबि पोसी नागालैंड सु सि एप्रेजेंट चाउ लेबा दिमापुर सिना क्वाइटि प्राइम लाइन ने हजि कमर्शियल एरिया नि लमदांग खरमफम सिदा अदुगा लम याम थिना कोनसु हेना सुम वैल्यू हेंगलगदो लम हाइतारे यामना पॉपुलेशन कनसि बैलेंस सि मिटॉप द हेंजन गिदोर हेबे अकिब सि याम चाउ लेनबा अदि मसदा खोइगी सलेनेबा एनक्रोचमेंट सि मिटॉप की कनसिना यानसलपगी चंगसलपगी तम चंगसलपगी हेंजलपगी पोस PIL ga thagalai ne ILP ga against da adana ILP thagalaga supreme court ho kakta khrena asi lakpa supreme court ho sum nang no on le si mo sida india is so adi have mo india si gi definition sida india si mem no part mem simple india side ni haisi natabida BJP की ideology अथवा ruling parties की ideology दा अखंड भारत की लोइनमक ideology हम तो one nation one law के तो इसी सिर्फ का संख्या लगना है ओबिसा कोर्ट हो गया ना बा सिगी इतने का याव कोई मोंट होगा और मैं ले रिमार्क सिदा अखोई ना टोआनों पुथोगनी है सी हेदा खुद ने यादो डिमांड है कश्मीरी 370 लौटोगनी है ना 370 आर्टिकल 370 अखोई टोआन मची टोआन में यारों कल ले रिमांड सुमसु 371 लौटो के हरनी A B C अखोई C ने अखोई अप्लाई तो रहे नागालैंड जो A लेरी C में हम का हो सुम हेंजल लगे दिसम असिबा हो डाइल्यूट तो से हैवी मोल आकान से ता आई C की कहने से solution पुथोगा सु हाई सिंग साई acceptable होगा constitutionally acceptable होगा हाई ने इसमें ना नागालैंड की होगा अदे मणिपुर हम तो सु साई territory नागाता बसिंग सिगी welfare gi oina welfare gi tok badu gan territory sem gi haise territory sem ja khoi na manipur amdri problem jam su yam le le ba ching da ji ta si naga ngata su natre ko as kampubi district da ji ho yana le se kampubi ho district ta sem da atai district map se ke su
ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯣꯀꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ 1 ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ 2 ꯀꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ 1 ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ 2 ꯀꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯎꯀꯥꯟꯁꯤꯗ 7 ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯦꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯦꯠꯂꯤꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯤꯗ ADC ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯗꯔ ꯍꯤꯜ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯈꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯇꯦഡ് ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯤ ꯀꯥꯏꯅꯍꯜꯂꯒꯨꯝꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯜꯂꯨ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯦꯕ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯍꯦꯛ ꯄꯜꯂꯨ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ 이갈리테리안 어이나 기당 매암시 한동나라가 거기 바운더리 매암시 기당 다일루트 도시 아직간 타이니기 내션 스테이트기 바운더리 자코인 아더 픽세티드 오일레나 내션 스테이트기 이라를 로이래 하지스나 그 리전 스테이트 아니면 걔네 화마원 하이지 리전 스테이트 그냥 풀럼 레존에 계속하게 하이브 모션 아마 랑나가도 말래 아루가 within the Indian territory 디 약간수 아두기 differentiations 약간수 까나버수 어렵다고 몽스 라카도와 아다 그이다라 셀 픽세티드 오일이 바고 기당 한동나보는 파브라인 칼레티 오케이 ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯦꯝꯅꯔꯤꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ RN ꯔꯕꯤꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯨ ꯔꯥꯎꯟ ꯗ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯠ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯝꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯊꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯦꯡ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯕꯤ Welcome back to the Manu Hunania 360-degree analysis of news and events with me Raj Rongthongbam. Manu Hunatangasi Kanadirme Basi Hokiba July Tang Kun have the Tang Janumita Naga Peace Talk Key Process Key Center Interlocutor RN Rabibu Nagalangi Governor Oina appoint or Sigi Wahan Tok Sigi Matang Dani Matang say UCM Giato Lacta Gatoba Sigi appointments in a Maramoiraga Huzigi and Buyabasi Tongan ba miyeng dagi de dum yenori speculation hay basu yare adu masi pass record me amdu yengorga adum haibane su adum haibadi yare adu masi RN Rabina koi northeast ki maram yam munna khangi maro na Manipur gi CSO singi aspiration Manipur miyam gi aspiration hay dare hanjan kyarag hanna khangan khibal lerabni na wari watai personally sanraga khan khibal lerna ma masaju khange masamang na su sahi sigi horobada ma media sing phondo khibal lere yam chaw hay khitang move se soibada yam chaw birang se Manipur dadi yam chaw na thokani habi appearance se mangon da mag lei manamad mangon dadi appointment political appointment hay da governor di hapchale pasina mar moiraga ngasai oja sangka san di dakpiri governor su oiba aduga interlocutor su animak oiba se puksel sengdawi mami amatai ohening di habi wahum da madai lere adubu athobugi onde hadi UCM gi ona kamai yemi masi afaba hadi governor su yam nang approachable oina leire aduga interlocutor su yam nak leire ani yemi dur kamai yemi masi ngasai na mamang da su ai hajabdo governor asidi ngasai taung pradum su mo haidu ni constitutional framework amagi makhada magi power and function se yam limited oibane aduna mana exercise tong yin pong to buya do pot khara dum lei adagi interlocutor haisina mu hana mana leikhri interlocutor gi status to the pura he is the shadow of Prime Minister Narendra Modi ni high green now anba maji interlocutor wena point amain high hit na government gi direct mana low decision je final oidu ni haina green ne ana pot ani si tu na mu yeng kan da di akoina mamang haktak tagi akoina dum higher ga lakwa government of India na sanari ba politics di it's not to resolve Naga issues. It's not to bring a peaceful, atmosphere in the northeastern region. Adu report to sungna natte. Makoi di politics ne. Moi sanari ne ba. Hanage koine sum haina ba. Divide and rule dum sanari ne. Communal rape se sum thamdoi ne moi di. Si thamda yada ba ne moi di. Ana sigi pot si ko understand tong mina se na ko na ngaktan law si. Adu idong ta ne ba. Si ko understand tong mina ga India si ko punna. Naga Meitei Kuki lady mayam se. अकोई पुन्ना इंडिया से पुन्ना बदंग थेंगना बम चंगेबा मरमदि कइगिनोदा अकोईगी रीजनल एस्पिरेशन सिगा इंडिया की ओइना येंगबा मोइगी मेनस्ट्रीम इंडियन नेशनल एस्पिरेशन सिगा अनि सि सुजन चानदे
ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ or ethnicity groom to put natabanina, even religious point of view the young groom to put natabanina, and this is Marakta, Yam Kenaba lay, disparities Yam John lay. Masisi hen understand on Lugam Lamdam Sigimiam expressions, the kind of them the interlocutor on Japanina. Pajanati understand Tongani have you understand to man understand to money. Government of India over Mogi larger political agenda Manab. Adugi Putu, which the lemon machine Kangbuchang have. And who's highly reports the governor and interlocutor and post say any much powers man two na tawr posida government of India confusion ji hena create tawe okay akoi speculation the both side positive negative side dum leirani dubudi leisanu mana pamjaba pot to di yengna bani na lens to di yengna bani na mana uningu pot loi unarang maneba but in real terms the creating confusion neba sidai da ayama haijeng sai rin gi matang se ai point dam puthok charam be mayam su hai gre sida atopa amana kaino hakanda Nagaland itself ki leisure state government na Makoy the lady first instinct to kaino. Moy the lady first instinct see despite sagi 22 years long, then 60 years long, 70 years long Nagagi insurgency movement. She lie se kangna Naga indigenous inhabitants registered to changi had na moy na ma haire ise. Sigi put ama moy na haire ise kaino the moy first instinct ta. Nagaland gi Naga se she the first priority pi adu atay gi se moy hana khandeba. Aduga kona innocent I am the kind of react or akanda Madugi barrel geek and Oduda Moju upilated and Amuk Yananava Kaikayon option Yenga Koduna. That's political. Aduga real sense the Yankanda di Nagaland lady government na Nagaland state ki legitimate people's representation Kanguduna Moino Wakan Kanbakanda Naga the lady was I town Pradina have 16 tribes though. Adugi Hana Kale have say Shidia Mayek Shing Sigi Potsi, make singing Potse, Masigi, she does the quick Masibu justify Toba, incidents may am like Manipugi Naga, Nagaland and Naga, Chamana and Chacharuga, victim or Halapayam lake. Government give employee the lake, Angang known how good medical experience, Angang Singda, competitive exam, Taru the lake, Tongan by incidents Yam lake. Juko Valley, Matang the boundary, Matang the lake, Maugi, Irang Toko, the Mauki Hilgi, Toki, Yogi Biro, Angamina Tokiba. I don't know, Sigi poaching here, ashamed with the Aduneva. I don't know, Aquino, Kangado City, Aquino, among the Hiraga Lakpa, Moina say Hariba, Panaga, Hiba idea, Moina, Sagat Pase, one Naga Hipoto. That's philosophically engineered over Poramakakne. Adu the Yumpam or si Moina Leminariba, Atopa indigenous community meamsia, Masibu Hunduomaga, Moimatang Grum Toroga, Nuaiki, Nuaganin Hibawakansia, Masi Hujiti realized Omatam Yoration. Adu realized Torokanda, a quickie real enemy, a quickie Pananaba, Zakon number Honadrise, Kanano Hibisi, Kangom in the Rakanda, quite Tenabamatam the Yore. A quick Punzilaga, Tenanaba chance, somebody low pay in a Kaleva. Nothing a Pumang Mank Rakanda, it's a sinking ship. Shipsi the Hoylon to in it, Machida Nagasu, Cookies, Metesu, Citizen Naga, Nator, at Lukani late. Puntumin and ships look on Lukaneva. She did quite realized to Changi and idea the mind comes in it. Anything I am not highly report to when a reactor rate to the Makogi movements the Makosu, they have shed enough blood, sacrificed enough Lamsigi Mikab. Kayama koi Tawai cut crabane. Other than Makoina Matamuda, Tawai Tan and away don't tell low decision to Naujaga, Yarokiba Lalova, Naharo Mayamdo. Makoigi, Matamudu Moin Tawai Katokrabana, Makoi the Mutasu Moi Tawak Toba, Laudobia put crush to lay. Moina Tony and Eta Contopia, Mondicanoda, a Shiva Mayam Dugi, Madugi reaction, Dune and Satigan. And Adusu in the other, Makoina state government, despite Nagaland state government, Rin Torokanda. Makoida, Sagi Moina, certificate of Pirani, Harakumatamsida. And you do the pro contradiction trade. And NNPG lady Batopa Nagagi lady group sing do. Makoida is Sweden as Sige Prince, later Ganeva. Other than Moina, see Igi Kayata, humble Igi observation da. Makoina, even peace talks to the Gamoina, Yoksha Lesetamo. Nation I am India government, a Tono report say, Masi Moina, Moshu watchdog, Moshu Shenau Dragadi. Karai Roma slip Togidra. Nagaland Nagasing aspiration do learn dilute of Tokidana, the one was a head by majority ethnic tribe team upon the labor over Singina, Machine Punjala, Hengala Kadurina. Adu reported the Moyu last the victim to Haudura Habido, nucleus to Nagaland winning Bagay. Adu Shenanaway the NNPG, the Yaro Prokai, how you think an over dimension of Tole. Hana di Moshu, Peace Palm, the Luena Nagagi, Nation IMG initiative Sida, Moshu Yarab, Nena Changapur and Kalameva, Adu Hojina Mushi development Lakanda di Adum Damu.
twist ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯤꯁꯦ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯪ ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯏꯟꯁꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯩꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯆꯤꯡꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯟ. ꯔꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯤ.ꯕꯤ. ꯑꯆꯥꯔꯌꯥꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯐꯤꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ coordination 하이타레 아두다 떨어간데 state government 아니시 모이는 influence tawdoira state government singsi people gi aspiration to the moina governor influence tawdoira haisi kanam hainga moro dudi ada koi gidi outcome do koi dum koi gidi ultimatum ne koi piri se any solution we welcome it early solution we welcome it but it should not be at the stake of compromising the idea of Manipur. Sidi yaroi. Development program package pige naga singi yaifana ba mi loin thaba hapage adu sharga everything is welcome. But the idea of Manipur should remain intact. Haibase sidi ko miyamgi apam bani masi dang tai ko isu thawai thagre adu thagwa thawai singi dugi mamako ila line na hekta atop mi gi aspiration da compromise to di yaroi ha. Okay. Yang pasu bahom rakoi sinking ship ni masi loop ko drobo hi ama pull up to mina bani duna koi miyam pull up kan mina ba matok tai ama khatang ngorga tai purup sing look hibi yaroi habagi bahom dunia aduga ama khatang su lehoroi lehobusu yaroi habani pull up to mina bani na so ai sida ina oja asangka salak sing sing sai gi ojan su tak pikre governor sida interlocutor se dum ohen bani na after some time interlocutor ama change torok pasu yai habagi bahom zela bani na aduga adu masu lere point amana aduga point amana Hujiki laiba issue mayam haigadra masigi settlement si naga len khadada confine to bagi mami sum ta selabani masai di pan naga gi aspiration si da demand tor mani for the last many years ar huji for the 22 years even koi peace talk lai sisu koi pan naga gi idea tu da peace process sanction lak pran khale du hujik naga len khadada confine to bagi wafam se lakta ragadi masai gi interlocutor select na kitang delay to thokpa delay to buchu to jare madu na tragasu delay mak to tragasu la kadru ba solution du pan naga gi expression du orektabni na makata na negotiation ji amuke hena chatha ba na traga negotiation pung to khiba solution phangmang adonda chakhnian khambi bra adoi du dikamai yengbi hujik masai gi madugi point da lak chabada Nagaland da confine to budi miyam na mu yaroi du ne Nagaland da hoji akoina rin haina tawbuse NRC ga amatani title mami gara diplomacy gi wa da lothokpo wa ni adu nang se NRC chana bataradi madudi state da confine to bo pot ne ba akoina phap ta ga da badi chapo themba gumna thenglaju madu khangdaba mi singna khangdaba ya adu khangba mi na di sum akoi di themani haina lowe ba ko aduna Nagaland da lairamba palamba mi adu khakta gi ne haibo potu oiradi Nagaland gi yamna state ki government gi moi ki vision du dia koi clear tawre haina lowe ba adu akoi na phap ta ga da bane ba adu ngasai sondu so haibiri huji hangbi position du aduna ai khoi se phamina raga phap ta mina raga chamina raga ai khoi amata oina junction ba khong lo bagi mami ama targa yamna tae ba masi akoi na madugi shape haibidra ko madugi portion du position du aikoi ngasi madu purapa ngamdabagi aikoi se amasu success oidaba amasu oidaba adobo loina demand budi chumba destination di yobu ngamdaba yoram dai aikoi maseng ko adum tobu pota sum leireba adu naji ai on the high haiba tarade yamna clear oina high haiba tarade aigi observation da ko moini so tariba mayam so otherwise lobby the boy shinu NSN ki IM ki demand di commitment di ID atop yamna to atopa tonganba moi ki demand di adu oibra haina ID lowe adu huji sanari tawriba myam sidi center government of India na tawbani haina aigi so far aigi knowledge di khangya ba ko ID adu naga haibisi hoi yamna early mamang idiki 1909 digi naga club haina semlaga mathang laraga angle fijogi matang mapangi before India naga ya kaino independent mamang da claim tawraga laraga lakpane ba adu digi NNC form tawra fight tawraga lapu kanda sum demand yamna chawna status oina tawrakpadu tok tawse na ceasefire tawre tawraga tawbu kanda di last the Shillong Accord to ta khreba 16-point agreement to the go adu Shillong Accord to the sumaina sanaraga madu da delay tawbiduna madu da ne Shillong Accord 16-point agreement se koi yade haidana NSN IM haina amu reform tawraga NSN IM ni chatharak paneaba adu bu madu the benefit kana oi ngasai
naga interest whole naga mayam na represent tawraga naga gi cause issue da haina madu sacrifice taweba hore benefit Nagaland state na hita phangki ba aduna Nagaland state hut phangki ada ngasai 16-point agreement Shillong Accord ta madugi Nagaland da in terms of budget go paisa thadaraga facility job kaya pidana Nagaland se budget se Manipur gi Nagaland hele ba adu Nagaland da pan ba naga macha sing se fadan enjoy tawe ba moina economically entrepreneur haita ba gi khot ba gi ngasi tawa ne ba paisa se akhoi Manipur da thadaba ga Nagaland da thadaba se yam tonga le ba aduna Manipur da leba naga macha sing di madugi benefit enjoy tawbra su taw dia Burma da leba naga sing Arunachal da tawbra hain aina hairi against nati ko adubo reality ne fact ne ba Nagaland da leba mi na enjoy tawe chief minister taw mo koi taw adu degi AC Jeremy ga sumai na ko adu la hojik ne firai on mata kyan tore kya kuina tawre hojik ti amuka NSNIM ga government of India ceasefire tawrak ta na matang tawrak chahi kuina chakhre ba am 22 years hen khre ko adu 2015 da framework agreement tawre 15 da tawraga madumata khoi gi hojik ki RN Ravi interlocutor sena tuna solution tawrani Christmas give haina tawrani ko pan naga hairani adu super state ka haina cha mi si da tawraga khoi masing da khana halaga khoi gi masing da dispute complicate we halaga hojik phau sum la ya ba hojik lak ba kan da ngasai na ai khanjaba da de poto soya yaroi interlocutor amana governor oiba haibu di oidaba pot ni governor gi thabak magi assign tonga leba governor amagi lambi tonga leba interlocutor amagi lambi tonga leba adu edi madu kamaina kaino tawgadab no yadi dubu matam khara tawgadab pot male adu mangon da governor Nagaland gi purak padudi ko akhoi nangasa aina haibu India government da ama da haibu nate moi di sincerity su wai de masidi akhoi Manipur macha sing su phap ta gadab ne koi gi NSNIM no su phap ta biram gani sincerity su leite bne na hoji pot se sumai na taragra ga rin se la na Nagaland gi hoji group khran na jo akhoi gi rin se masi gi solution leitringe da madu purapi gnu haibu su suggestion tawnari kana gumba nadi madu tawtringe da se tawbu yaro haina ju hainari aba hoji ki state government of Nagaland and some social section asiki class rakadore aba aduna karmai na masi wathola gadab no haibse akhoi gi ko adugi port line aduga ngasai government of India na sincerity leitabne na Nagaland gi state khakta oiba kari gumba status ama khra wang halaga piraga offer toge haiba pot hidden agenda ama leiba kumna uwe madu pirakpa kanda seoidan ai haige ba se thokani masi pirakpa kanda di ngasai Nagaland manungda wathok chauna lakani ba Nagaland gi mina pamlam basu yai moi gi di kana ramba yai adubu ngasai naga mayam na ngasai hairi budu for the long time sacrifice to lapa mi singi di thamoi chakani ba madu dane khoi gi yamna war chauna ko khoi masing da conflict se dum kan lehu conflict tu thorakani ba thorak budu da kanana control togani adu di governor ma yam important we adu thorak ba kan da PR lakani ba asi kumba knowledge phajan rai ba adu tawbagi tactics hanaba kumna aigi observation di so far lowe aduna hujiki aigi kaino da di interlocutor mo oiramla ma bu governor pura pa haibse anima oiba haibse di aikoina sum yengbada angang macha bu achapot ko themla ga tobu kumna aikoi aidi dumaina phaki tai angang vision de adu yase achapot pizar ga thembagi mami tai habani oja pradesh lakshan ngi siguji oja samsu tak piri ani ma bulop hen basi yade ani ma ki magi task haidra magi assignment sing tongan men ko maina ni je punjan duino habani ani je punjan bhai yadabni na after some point of time amma lothok to yaro edu governor to pharpul lothok yadabni magi chahi manga gi tenure debni na governor oina RN Ravi se dum pon khraga nasai gi interlocutor se amma selak pa targadi sen bududi amu mayam ne yarak to mandiam chaun irang amma lakadawni na Sinda bida handa kisan aroi be interlocutor oraga yam thuna governor siga loina na interlocutor oina hapse labne masin aroi be interlocutor and finally the final settlement will come out adum mad su adum yeng bu yabra haiduni yamna negative oni yengra su lak ba yara bra haibu yohum dunia keno da hana speedy solution am lakni new year ki gift oni Christmas ki gift oni yamna mamangi Modi 1.0 da tawre hoji Modi 2.0 se dadi soidana madu prokne habi thaja amdi piri ado idori kuma yengi singa si position sai acceptable lagi drive position dina adari am lu rakani mata sina pina solution am butokan sida sai interest party yam tonga nei bina sana ko Manipur si changi gum jagum Nagaland atge hai kan sida am dina chauri ba Manipur chang kan sum chauri ado ta sina ma sa hainari sina huigi kui na sana violent conflict tor ko hono problem si bo ade de sum chaplan thokani sida
mi si yaw no sacrifice to na ta se na thaja dana ri leader me amsina kausan dana inding tam doini chaw dana lan thenar re thenar kan sa sai work na Shillong ko 1975 se soi tona sen to re to kan sa haji adu yaroi adu akhui Shillong ko je ma lo de akhui adu compromise of ne na yadan to khre na to ene sen ene sen ene phone do khre ene sen am thok re kan dra to ka sa solution am la ki tarom du yaroi to khre na adu haji solution program da hana 1975 thok ki do solution du chama nam putho adu putho ro ga di ga do da akhui history repeats again haidra amka repeat akhui ka do akhui mem cheli no 1975 lotion ya poto sei haji to ri ga chama na ga di ka do da sei ni phu zon thari no hai po question la ga ne ba adu mo gi NSNIM gi leader su de ade leader mem lo bhap ta ngoni si se akhui ni se da so por ne da yam chaw ba issue ni da mem si praja mem si an bam changi si tawre loisala si india ga compromise or si hai na bam changi hai na kan si yar ka do yaro jo ko khang de da se na ko ai si ri mem kam do ba adu akhui anga mem ga do si li no adu khun mem si phai line all mem do no si torom de gi han 975 loira ma do ni loyen na thamaga si haji no chama na dong to ge do do no hai soi la ga ne ba do na su han pan lai si ko na akhui ure na ma se sa indian constitution ma kha da ya na do re si ravi hoina hai dong loira kan si da gi NSNI miwana speech speaker na khoi sovereignty na hangang ei ngang da ya da pot kan sai thon sai hai ngang da ya da pot hai changsin na mi myam selo kan sai ina kwai do na sovereignty to ro khoi di india compromise on india gi biggest state am oirani hai kan sauno do mi am yaw kan ne ba adana si lotion ma si yam le wa ga do pot ade compromise am chaw to kan sai praja ga unara ga myam si ga lotion mi na si khoram dan do to ro khoram akhoi da ta se na khoi legal terms election me da bida hai da am compromise on wa neighbor me am was khoi to si election me si ke to si ke ma tung generation mang do re hai na election me bi da sai gi soulful understanding hai da khoi na ta se legal understanding da bida khoi gi thamoi ri gi si ka kana roi khoi soi go le khre ka aran su ngang na si ka hai na mai na adum ba compromise ta na ta khoi si khoi ara ni phangni khoni ga to usir di pak oi do ma de ke phangni hai kan si na sai gi division jam chong le ne ba sai dan bo to usir di am na khoi gi John Paul Drasen evil like the moral imagination na ba dan bo to usir settle the problem na khoi legal problem so settle the usir ya he chaw ba mana example sa bi African gan su da tribe ni land to ni to le ba na ha ba tribe chief sin la ga han la ga ai di nang di pa ko ni do ka do khoi land to ni to angang so ya ba do ga land ko rek lo se le ba ada khoi na si khoi na yem moral imagination do chap chan da ga le prank khal se sim tang si da khoi legally da khoi right ni ga na mu na lo na se di smoi do ma de ba ada khoi ge hai ma'am block when done about when na ga sa soi ga na si to si and this signal jam pa se closing remark oi nai athu budal aksharam ge 1975 repeat in 2019 sida amu repeat to godre have ni karigma repeat to ta gadi madu miyam na accept to godre have hum accept to do mande aduna so sida handaki keno sina governor oriba RN Ravi sina aroiba interlocutor oina settlement se porna bohana do man bana tar si wazana ta piriba mayam compromise to naga amaga yanarasi haraga madon da sapna chappa adu di kitang adu ai do kitang hojik lariba koina madug de mal lab ne na madu adu ai do lotion ba habdu su ya bogi mamiti ta do di mande adu will 1975 repeat hai sini 2019 kamai khambiring chances is very high okay hojik laiba magi progress ni indicate to adu ne adubu madu indicate tawre haidana somna kan ilai laina compromise to thok pusu tawboda okay araiba oide adagi di aina indicate tawe haise kaino hai kanda say for example demand se ngasai gi machi gi demand se government of India na hek pitho matamda government of India na pining en pitho ren khalase moin tori demand se yam sathi ba separate flag constitution passport permanent seat in UN currency am yauri ba sigi pot se hek toru matamda atopa secessionist tendency leiba state me am lei ba viral oira kane ba si viral oira kadra ha ba se government of India so swing kiram kane kibam thoktra if nagada yaradi why not us and me am se haina rak ba yabagi adu ba tendency leiba jaga me am lei da adu pot to kadra ha ba se maram oira kanda government of India na suma se yarin kai hujiki sagi akoida tawhom khanganda ba gyan ngahol ka na taw pradim hai ba sagi akoigi traditional method ta o kong na resolution bi phim da khoi masen gi mar ta cha kong na ga to bo pot ta ka da na khalle na hai se adu gi pot du ta na bo khona ba India ga men yaw re ba but adu ta na bo khona re na khoi ni yeng ga du si di adu khaki wari na te khoi ni yeng du si ding sai hai do
इंडिया गवर्नमेंट से मोई नेशनल पॉलिसी से मसी अखोई पुन थेंगनरगदी वी हैव सो मेनी टू गेन पुंजलगदी यूनाइटेड वॉइस यूनाइटेड फोर्स अमना इंडिया से थेंगनरगदी कोई ngambane सिगी चांस अखोई लोगदोंग सिने हाइजेना इफ अदोम द यादव पोट से नागा खक्तना नागा खक्तगी वारी ने तोबुदु यादव से नॉर्थ ईस्ट लेरिबे इंडिजिनस कोई कम्युनिटी मैम से सिगी ओइबा जॉइंट अप्रोच अमा नागा इनिशिएट तौरकांद मदुगी प्लेटफॉर्म अमा सेमागदी मोइन लीड तौरगा मैम से पुन तौमिनरगा थेंगना तारगदी वी विल हैव मच बेटर हेन फबा हेन फजबा रिजल्ट हेन फजबा मैम के एस्पिरेशन से फंगबो ngamgani na koi khal le an madui chance to log se have se akoi we have been akoi apprising to all stakeholders akoi matam matam ge dum unaraga koi wari sa haijari akoi na hai report se masi tabi matam yore an madui potu da koi anu meeting am tham se have se if we don't want to repeat 1975 okay yam phajo humni 1975 ki settlement do amon repeat tor se targadi akoi masen have tar koi leiriba north east ki indigenous population mayam se amaga भाप तामिनरगा कोई अपुन बगी आइफनु के दमकता संक्शन मेनबगी मतम दु यौरे मदोंदा संक्शन मन हेना अखोई पुनम किवेना फबो यानी कम्युनिटी अम खतगी नत पुनम किवेना फबो यानी हाबी वफम ने अदुबो आरएन रबी इंटरलॉकेटर सेंटर की इंटरलॉकेटर नागा पीस टॉक की महाक मसाना फोंदो की वफम सी कोई करिगुमा मसी की सेटलमेंट फ्रेमवर्क अग्रीमेंट सेटलमेंट लाक मतमदा मणिपुर सु सोइलो असम सु सोलोय अदुगा अरुणाचल प्रदेश सु सोलो हेबने अदुगा कोई एनएसएन आईएम ना नत्रगा नागालैंड ना हाइगदरा एनएसएन आईएम ना तालिब डिमांड से अदमक फंगनगनी हाइबगी प्रॉमिस side khudimukta adamok mahana promise pirig lakmane adu now he is going to be the governor, he is the governor maramandar mana governor su oire interlocutor su oire karam na hair tongan states tongan stakeholder mayam sibu loina mak yahallaga settlement am prokadna habsi yam chawba kok matha sagadaba lambi amadi oigedabni mayam yengminaba tari mana governor orabnina interlocutor su orabnina will he be the last interlocutor and finally will akoina hairiba settlement si phangadra haibudgi wahangsu adamak hangbi yari adu expect so adamak tawbudi yari adu hena phaba approach ti mayam puna sanction menabuduni on their own ngasi onadi manunagi thoram si matang sa lusin jargi ngasi thoram sida athauba oja pradeep amadi oja sang kasan leng mitro ngasi thoram si bathawa happy khiba amadi mapung phan bidamakta humak pamukan tha chu ponukchari appreciate your joining masir ngasi ki manu hunke thoram ngasi ki ari sana se karam tawbi bage ko takhan per yagani khoi mail id impact tv news @gmail.com natraga khoi facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birka comment and the feedback tha birka yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Rasun signing off khurumjari